Салам достор, силер менен кайрадан мен Умар. Бүгүн биз мурдагы эле жерибиздебиз. Немесе достор, бүгүн биз болсо Нурислам бул деревнядан чыгып кеткен, өзү үй салып ошол жакта жашап атат. Эми биз бүгүн ошону көрөбүз. Үй салганы, ошол жака конок барабыз да эми. Нурислам уже бизди чакырган. Биз анда эмесе азыр барабыз. Немесе достор, кеттик. Достор, жана могу жерди бузуп алдым эле, мына могу жерди бузуп алган болчумун. Мындай койлу. Мындадык. Саат канча болуптур? Уже 2 болуп калыптыр. Ал болсо бизди 2:30 чакырган. Биз азыр эми эле турдук. Турдук дейм да, кичине обедте 12-де уктап калгам. Кичине уктайын дейм. Жууп алайынчы. Бетимди жуудум достор. Эми болсо айылда эмне болуп атканын көрөбүз. Так, достор. Мына болчу Нурисламдын үйү. Жок, ал үйүнө кетти, ал жакта деле жашап атат, ушул жакта деле жашайт болчу. Достор, мына жер. Свет экен бул. Ушундай үй экен. Мына достор, мынаны болсо эмнеге мындай үй бузулуп кеткен деп мен бул жактан жител адамдардан сурадым. Анткени бул жакта бирөө жашаган экен, бай бир киши. Анан бирөө менен урушуп кетип, экөө үйүнү болсо, ошо үйүнү бузуп салыптыр да түн үчү. Ошон үчүн анан болсо ошол ошондо азыр болсо башка жака көчүп кетиптир. Берки ошол бузганда болсо түрмөгө камаптыр да, вактылуу камаган да азыр. Уже саат канча болду? Секинд. Саат канча болду экен? Кафеге деле кирип коюш керек. Достор, кана. Дагы 20 мүнөт бар экен. Эмне кылсак 20 мүнөттө да? Ушул жерде бирдеке кылыш керек да, достор. Сааттан чогулуптур, дагы 10 мүнөт бар. Достор, азыр кийине берелим. Шлемди кийип алайын. Жолдо эмне болот, бирдеке болуп калышы да мүмкүн. Шапка кийип алыш керек. Эми дагы бизге эмне керек? Эмне керек бизге? Так. Суу керек, ичебиз жолдо. Дагы достор, менин болсо жанымда кылычым жок экен, кылычты алып алдым. Эми кылыч жолдо бирдеке чыгып калат эми. Ошон үчүн кылычты алып берейин. Достор, кеттик биз. Эндебесе жолдон чыгайлы. Достор.
Hala. Ay. Ay. Ya. Şurada daima bir tuş gerek dostlar. Motodan da tuş gerek. Evet tuş gerek. Ne olacaktı? Neden branch? Onu cadde algan bir öte alış dostlar. Buradan barız. Buradan buz baş gerek. Dostlar kayaktan baş gerek. Dostlar olacak dilerlen öyle oturuyor. Kim olacak da yol var. O dostlar çıktık. Dostlar o tüz yaktı da. Tüz sökül. Bıktım. Güldür. Taza var. Dostlar barış gerek. Dostlar kaçıncı diyoruz? Susam. Gittim oy. Şuradan challenge. Şu gitti dostlar. Çarşanımızlar. Geldik o şey dostlar. Geldik dostlar. Jet. Jet abla ne? Basayın. Basayın ötken жақсы olmadı. Taza basayın. Abla жерде. Ұшып кеттім. Бұл біткенім суалып қалмады. Бұл жаққа қойып қойыш керек. Бұл жақта соны. Жақсы lekin. Вау, алмазный. Ё-моё, алмазный. Вау, алмазный. Вау. Kim bu? Ben Umar. Qandaysiz? Qandaysiz Marka, men sizni sog'inib ketdim. Men de seni sağlık ettim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aha. Li? Oturun. Wow, soda. Arbuz. Muhabbetçi. Gibi. Barnama var. Sen peçeneminin torttu jep koydun bu. Үйің жақсы екен. Allah'ım mazılıp dolardı kalktın alsın. Bu kaldı uçuyunda. Çok eken үйің. Wow! Almaz meç. Sonun bu sende. İzmirliklerді қыры. Telefonum. Соны екен. Жүр неме көлге чөз. Кеттік. Тоқта азыр мен головка тіштейм. Киімдерімді шешіп қойын. Киімімді шешіп қойын. Оларға қойып қойын. Шапкамды да қойып қойын. Тұрып тұр. Азыр мен бардым.
Oh, stop. Tespih. Ko'rda o'tiribjiysan. Oh, shu. Qancha olsin? Oh. Ketgildi. Shu adam. Kiyolunchi. Çünkü uyuma kilosundan alışma. Sen peçkan var mı? Başka bileyim. Şük ettim. Ужели uykum geldi Ruslan? Sende çocuk var mı? Ne? Ama çocuk var mı? Hazır. Çocuk. Уже taptın be. Sende kravatta var mı? Uyku geldi. Gezar damakta ceyle. Derbe. Evet özlü ceyle. To'xtaz meni ishga chiqishini. Unda chiqguncha. Ertang menen turib basseynga tushish. O zombi. O'ldirish kerak. Qancha otasini to'xta, men kiyimlarimni chechib qo'y. Kimden yok? Hem kiyimlerim sabor kiyimlerim var. Vay şublu. Vay caman ne mekana seninki terin emeskende terin raksan yaxşı olmu. Şublu. Başımı sallanınca oy vermeyin ha. Ne oldu? Oğlum gitme seninkini kırbasan diye. Tamak der mi? Hazır koyuyorum. Stop. Ama onun da 5 kılıçım cesalayınca. Kuştu kılıp mı? Bardağım Stop. Onu kıl kurbayım. Mana. O cesaret. Sağ olun kılıç. Stop men hazır. Sende mısır var. Bak gerek yok. Su gerek ama gerek yok. Ay. Şüphe mısır gerek yok. Gerek yok. Kalanları gerek yok. Tamak derbi. Anne ustalığın buzdolabı. Gittik mi? Ben tamaktım. Kaladılıktan da alalım. Alma Bulat. Bulat alma. Şu arbuz dele Bulat. Ben yeteceğiz mi? Grill. Grill. Wow. Grill. Ben hazır bir yere oturup çişim. Buna mol yerge kaç otur. Otur olayına. O sunduktan bir dayalı alın ya koza gez.
Armuzdu da açıp bittim. Oh. Sucan. Uyga bulunsun bulut kursaktaydı. Tamamına rahmat. Men uygacıların. Emin çeçeli. Şu. Geçip koyduk. Hazır bomboçkalı. Oy. Caman. Terenge mesken. Şu. Şu bittim. Çık. Nursam. Sen önüne. Hey. Nur İslam ben gidiyorum bir. Gidiyorum bir. Yuga. Bilbeyim. Ondan sonra mailde men uyga kettim boptura. Keyin daha kelip duram testes. Men jaka daha kelip dur. Kettik dostlar. Yüzümün caka. Güller, daraktar, bak daraktar, taza var. Şu. Saat kontrol kalktır. Wow, gül şurada bir oldu. Ben direkt, düşüp gittim de. Wow. Oraya geç girdi de. Yüzümü tapayım. Gittim. Özümünüme geldim. Dostlar sizler men bolğon men Umar. Dostlar подписаться жана лайк басып дейин деген болчумун достор. Видеону баштайын деп атканда унутуп калгандырмын достор. Же айттымбы? Короче достор, подписаться жана лайк басып коюлу. Эмкиде болсо кайсы играны чыгарайын? Достор, сурайм силерден. Комментарийге да жазып коюлачы эгер көрүп турган болсоңор видеону. Достор, ошондой силер менен болгон мен Умар, менин иним Нур Ислам. Эмки видеого чейин көрүшкөнчө достор, пока-пока.